Hhayi phela ukwazi mfethu ukuthatha ingane esike yawufunda umatric uyithathe wena uyibuyisele emuva ka-standard 2 awukwazi ukuyenza lonto. Yabo mina ngike ngaba wena la ukhona, yeso ngadlula sengila ngikhona manje, yabo angikwazi-ke ukubuyela emuva. Ngazi lokho okwaziyo wena ngiphinde ngazi lokho wena ongakwazi, yabo wena wazi lokho engangikwazi awukwazi lokho engikwaziyo, yabo. So that's the difference between me and you, ukuthi I know two sides of the story. Yazi ukuthi yonke into iyiqiniso until kuze kube khona ephikisayo ebetter okunayo. Sho zonke izinto uma uyibuka relatively, yabo kukhona osukuzokuthola ukucheme nakho, yabo kwamanje ngoba lento yakho awukakayiqhasenisi nalutho lolungulaziyo mina, noma use in denial of lokho engikwaziyo mina, ngoba lokho engikwaziyo mina mukuthatha wena kuzokustripha lento othi wena uyiyona for a longest period of time. So ingqondo yakho ne-ego yakho iyasaba ukusheda all things because lezi zinto ozaziyo wena uzithatha ukuthi zuwuwe, yabo. So if you leave them it means you leave yourself, yabo. That is the fear of change and the fear of the unknown, ukuthi if ngiyeke ukuba yilo ngizoba ubani. So ingqondo vele ihlezi ifuna lokhu ekujwayele, yabo, okuknown, so i-resistant of change. So ke lokho okwaziyo kuyiqiniso, lokho okwaziyo only if ungaka-challenge. So ukuze kunga-challenge-wa ke kumele ukudefende lokho okuchallenge lokho okwaziyo wena, kumele ukublock ukuze lento yakho iqhubeke ibe iqiniso, ngoba uma ngabe uzothi go deeper and assimilate lezi zinto engiyishoyo mina engiyikhulumayo, le yakho izoba nogcopho lokuthi izophazamiseka, ngoba i-faith isebenza ngokuthi ingabi bikho enye into eyiphazamisayo ukuze isebenze, ngoba lokhu kwami kuzokwenza uyidoubt le yakho, yabo. So ke esigabeni engangikusona mina umphefumulo wami wakhula to the point ukuthi kwabona ukuthi njengamanje I think I need to ascend to the highest level. Sizobuyithatha inkomishi yakho, right? Alright, very good. Wabona ke umphefumulo wami ukuthi no, la sengigraduateile kule level leyo nokuyona.